Oke, perkenalkan kami dari keluarga Sibaragas Channel naning mabait video lawak Batak terbaru 2020 Ima Panak Kota Jauh. Nah, perkenalan mandiri nami, ama sebagai Simon Version Turis sebagai Bapak Nisi Andri, Nyoma sebagai perkenal kokale. Nama saya Andrian Valentino Lumban Turuan. Nyaon nasara naik. Saya Kevin Hogan Sidaga, si Panak Kota Jauh. Keteng dawa. Oh, Au, Roger Lumban Turuan, si Panak Kota Jauh. Kameramin dong. Ima nama Guar Aldi Pandiangan. Nah, sebelum kalian menonton video ini, kalian subscribe channel Namion nanti asal lebih maju channel Namion. Beta tu video now. Sudah panas Aryo. Bosan kia bosan karang. Baru pulang sadario biari. Aku bosan nih dewa. Uli, beda baju dulu sih. Beta mah. Mapagmamat na sedero natin. So na sana. Oh, mananging. Marpasar-pasar may dali mo dali si Tolpeng. Dali mo lo tertangis boleh. Oke, beda mak. Beda. Dik, bega ba dengan pasar-pasar pe? Enggak bay. Beda mak. Ano ba naman sudukulan? Tama, ano ba? Ano? Oke, ini jauh kulang. Ayo jauh ku. Oke. Udah, mereka mau cis. Mereka mah. Gunting batu kertas. Amona. Baik. Kalmai. Lama sa ini. Ba? Lagi ngamale panas mo sa ari mega majahud mo sa isan tega nga bago tayo manang sa langot kasi dero natin so namale ya oh arok ko berang natar sa tijaw dini ga disa kuna pije bapak ni si Randy oh mega mega eta beta Toby aku tidak berkala deh alam asal pancaro beta cipti butuh kuda bah. Tuh mak, sosial gitu. Asa butuh kok. Asa arung anu tinagam. Timo. Aku ting beta mak. Oke, ngadut tuh jauh nih. Belgo nih. Saya pas ada musik, musik. Ya, tengok mah. Kita mah. Pegang. Aliti jang meja kita. Mana kau tidur di bawah kah?
sa iro na kaliko. Iro, ito kau. Iro, beta ma beta. Jadi sa ina kaliko. Iro ba, ito kau. Oh, aduh wah, aduh. Beta ma beta. Terbuakan. Iro. Baru tu bawa ni. Tak asal mesti bawa. Okey, baru. Tunggu di meja so. Ini ada haro alak. Isi bapak. Oh, ber mas. Oh, baru ayam sih. Yang anak kerja jauh kilo. Pada si sede tak paham. Ini mana sudah? Mater buruk kok. Bege. Tolong dong. Sangat dia. Emily, ang tugas namin sa sekolah, manilitit na lawang. Manis naman ang aso. Oh, iro. Ito sudah. Naman niliti na kamu. Ito sudah. Ah, ho betul na ko to ho. Kuna mo rin yung ibang mi. Kan nabang kelas mo tahe. Nabang kelas mo. Mas kuno mo di nomor 2 halakin. Na mana kurang meneliti. Kita mah po nih. Nggak minta maaf yo. Lah itu kamu ada? Oh, sudah. Lama ada. Oh, sudah. Yang nang moto to